pilan. Handrai ngirius pa hakaman sim. Dai. Ki parti rius pa. Ki kwa banyak election dah kapisa. Hak hebut ru dah kapisa. Ni nilai hebut dah kadonur kamen sim tau pa ba. Dai. Ki mat ya pak yang lainnya kapisa. Mat ya hebut kato kapisa. Nilai dah kajingkit kli ekari kajat penriu. Parari ngidon ye ki parti reus pa hang ni hapok jala Meghalaya jongi ngidon ye chief minister ubamenta ubadai uwai ni ki chief minister ki bareus pa tam hagari India chief minister ubareus pa tam kajala kabaduk tam hatu katarajur kamla siliang hatu udai katarajur kamla siliang ki minister kini ki krurpati upat ba hakal lali mentar wai udah sama dekat kali double engine kane kali yu ngam tip agak sini i jonga kala bandai ka double engine na kabanda ka corruption kata kadai ka bagi kuat ki anut sila ayo agak salah ki 4 tahun ki kuat double engine ki kuat triple engine kat bayo kin kelulur kiri ki parti hespa kenamar kata-kata ni kum ka parti ni yang scam hakan nongren takahok takajing sisya kasensya ka basuba nene hakapor padangnya wan sagade kejing elang ne i jadi ki pai ba ki sya ki kaban hangne kapan melong ya kapan sim jonga kapan ya kapan sim jonga daga jingkeman pagato kejing sya jong bi menne kai artali ki khubor na kabanta jongi kabanin kong kato kejing sya jong bi kadai kejing sya jong kejing jok dai kejing sya jong kejing jok nama ni wan hane ni jong kejing kaban bangin rabek ya katong haupra kabar kato kejing sya menne kadai kejing sya jong kejing kermen ba om dai kang ba ka BBP kan job election kajat penriu hi kadai ban job dai kiwai ki parti kiwai ki dong kersan kiwai ki parti rung iki asyat tamba anda habang halak pet benya ben pabin ngai ba kam dai kajing syat kadai kajing syat pensyat ni hangin iwan bersyat nomor ngim syam layapan bai kali nang orang lo ngim syam layapan bai syat nang orang lo iwan tak kam kadonot pada kamansin iwan kajing tuai kajing soba nomor kata-kata ngisat kiwai bat kilai nomor wala penbiang yaki kabai bang kabai ni kabai lenti kilai bersyat habang apa yaki ngai tik kumba kamiau ka bersyat ya kaknai kamiau suwa kan ba dia kaknai ka bersyat suwa untuk akut election ngaseting yo siapang Parari nginiwan ang liban siya, kajing siya, jom kajing edaw, kajing job, pat kajing kaban. Ngin siya siya yang ndalaway, kanya kajing lang. Parari nga kani kapor, ngampuwa kan sibul yung kapor, jom pingpat ba. Nga sipwa, bantun kamao yung pi. Kaya kajing mi, jom the voice of the people party. Ngampuwa, ban ngarit yung history, handray nga kwa, bantun kamao yung pi, yung kajing kantok. Hakapor ba kami ka BBP license mensua kini kiwai ki parti ya ka BBP bitik kikot ka parti yu kikot ka seng yu bitik kiong ka seng tit dendai kiong ka seng tit kabangasaw long nga kolong nenta hadin license nga i kiyatin kiyakinyo iya ka seng tit patkat siya balik nenta kilaya batit hak tinggal election juki kamat kabanin kong BPP mat baar BPP mat balai arden mat basau dokter keren betang ya ka BPP ngai kilaket penyelat election ya ka parti lejong dilayalat ya ka BPP kublai sibuan bala silai ka kentin ni negerem yang sentur jombi banganes ka po pada ruun priang ngado tan kesian ka ya kene kesen kino ya kene kesen bagadai tan kesentit Kendrai mentah dia tiup berkiatin kat ni ia kesengkit. Para rini naik ia kecil kesian ia ke voice of the people party. But lembah jom kena election ginora ia kecil job ke badan burom. But kan longru
Kacing kermen dia kari berkejap meriungi. Indai kan bagi kena akan kata. Ngaku akan perkenal ini yang kapor beli election ni Dr. Ricky. Kiang hanau Dr. Ricky unai layu marwai siatai. Unai layu marwai siatai dan kita lakukan thor di kintin kita Kiang unai uriki sinkan sulit bamso ot ha parlimen. Layu semua ni kita kintin. Hana sulit bamso ot ha parlimen. Mentah bagi layu lembaga mobile lembaga TV PI by Dr. Ricky bamso ot ha parlimen. Kabangan ngayon dalang by Dr. Ricky iklan bam soot ngayon iba ide usapan idong ang David Rao. Habakran ni Dr. Ricky skapjar ka parlemen. David ba? Nama kata-katao kajing keren dungi lapen sisya babaro kilong tang kijing pen kami berkijing alam bakla. Nasno setin bayo itu kiboong bau Dr. Ricky un bam soot. Hagoy kisni din sa kalalong tang kinong tam soot. Parawi nomor kata hakan ekor. WhatsApp yang jadi kikintin pen kami. Kijing alam bakla lagi ni jual kiseng san percay. Nanora tang kimat nomor kapor kaya. Don jadi kiseng san percay. Kibangin ialah persya ia ke bangsap ia ke bampong. Ya dan ni kijing lek silian kemat. Kaya ke pagamit na kasur jengki kiang lada ke BPP lada ke parti pra ke ong yang ni bangila bangsap. Snau bah file da ke FR. Gasno ni gasno. Nah, hakane kasni ngayon nomor menta kasni kasni ke bakhado bagi nyalap ya ke election nomor kasni kam syasyu ke election commission kam syasyu. Ngawan hame nagalian to ke parti pra ban file ya ke FIR. Ban hakane kasni ngan file FIR ya ke MDA hakmat to view paiba. Rai ma view paiba. MDA up MDA down. MDA down. Kata kare karai ke pengiinan ni. Nomor kata kata hukum desu kapor menyalap election. Hang ni mentah nilai. Kasoran kamano. Mamerau hano. Nongkrong hano. Nomor kata kata ngiwan hang ni tang menyarai penyiapan scam. Bangin ay ba iya ka solid support. Ninyo ba iya ka solid bandit hagane ka election ka ganti ka pamenta. Kenang bagi ni kiway, kiba penting, kiba pencame. Yan yoi, ya kai ka mau kuat ba unikai. Don katu kat ni kisang partai yang di hari sungi. Kiba dia snow jadi kungkikan rat, jong kani kejela ke sungi. One ice cream sani siapo, mauring kening suaran kam bar kiway. Kiong ndai ba ay ka sarkar, hana ay ka sendongki. Lakum bagi saya nak pelajur ki, dendai. Kita bakum kita, don lelai kita ongba, kini ki BPP, kini kerjaan pra, balai ki ada kusurat pasal mangi. Bila ini aku bakum kata, himat kan.